ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, muraho murakomeye muri vyura. Ndamukije abantu bose bandebera muri Facebook, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana, ikigisho cy'uyu munsi cyitwa nube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Bene data nshuti z'umusaraba, rino jambo iyo ritubwiye ngo nube maso, ngo ukomeze ibisigaye, ibumviza ngo ibisigaye bigira bipfe, bishatse kutubwira ko hari ibyapfuye. Haleluya, hari ibyapfuye kandi ibyo byapfuye urabizi. Rero n'icyatumye bipfa urakizi. Rero ijambo rikaba rivuze riti ngo nube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Bishatse kutubwira ko hari ibintu bigira bipfe. Haleluya. Rino jambo rishatse kutubwira ko hari ibintu bigira bipfe. Rero rikaba ritubwiye ngo nube maso, ngo nube maso, tube maso, dukomeze. Haleluya, dukomeze ibisigaye bigira bipfe. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa 2 n'uwa 3, ni mirongo 2 yonyene. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana, ndagushima kongeye kandi kumpa umwanya wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze data wa twese uhabwe icyubahiro. Dore aho ndi mwami, ndakwinginze untuhikira abamarayika bawe baze bangote bandinde. Data wa twese ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze mwami undungikire umwuka wera nasame nawe avuge. Haleluya. Data ndakweretse abantu bawe, ndakwinginze Uwiteka ugende ubafungura imitima yabo kugira ngo ijambo ryawe ryinjire rigende rikora akazi. Mwami Yesu ndakwinginze ugende ubafungure n'amatwi bumve kandi bakore mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze mwami w'abami, sabye nizeye ko ubikoze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'Imana, yego icyigisho cy'umunsi niko kivuga nube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanjye. Subire mwino jambo, gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanjye. Haleluya. Ngo kuko atabikorwa byawe nabonye, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanjye. Bene data nshuti z'umusaraba, reka ndakubwire wa muririmbyi we, urashobora kuba uri kuraririmba ariko utandikisha ibikorwa byawe ntibibonekana imbere y'Imana. Iyo urimo urakora diakona, ugakora utandikisha, ugakora mbese utazwi, bishatse kutubwira ngo iki? Iyo uri kurakora ntumenyekane, bishatse kuvuga ko ibyo uri kurakora urabikurana ibyaha, kandi urazi ko icyaha ari umwansi w'Imana. Ibyo ngibyo urabizi. Niba uri kuravuga ubutumwa wuzuye, mbese wuzuye uburyarya, wumva wandikirwa. Ndakubwije ukuri, benshi barimo barakora batandikirwa, barimo barakora bahembwa inyungu zabo gusa, bazibona aho ngaho mu isi, ariko mu ijuru batamenyekana, batazwi.
kubera ko bakora imirimo y'Imana batandikisha, bakora imirimo y'Imana kugira ngo baronke inyungu zabo z'imibiri z'isi, ariko ntibakora umurimo w'Imana kugira ngo banezereze Kristo. Bagakora imirimo y'Imana bafite uburyarya, bafite ububeshi, bafite ubusambanyi. Abantu basambanira mu mitima, abantu basambana mu byumviro. Ndakubwije ukuri, niba uzi kuri kurakora imirimo y'Imana uri umunyabyaha, umenya kuri kurakorera zero, ntuzahembwa. Kandi ijambo rikaba ritubwira ko ngo hendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Rero mwene data, mu bantu bazaronka imbese impembo nziza cyangwa se nzima, wewe ntabwo urimwo kubera kuri kurakora mbese ukorana ibyaha ntaguzwi. Shaka uceze mbese icyuya kibire, shaka uceze mbese bose agushime, ari kumenya kutari murandikisha kubera kuri umusambanyi. Haleluya. Yesu Kristo natugire neza ngo kuko atabikorwa byawe nabonye bisezerewe imbere y'Imana, bisozerewe imbere y'Imana. Bishatse kutubwira ko nubwo urimo uravuga ubutumwa ntago bakuzi mu ijuru. Nubwo ubona urimo urafasha abantu ntibakuzi mu ijuru, kubera ko ibikorwa byawe ntibiriko birandikwa, kubera bikurana iki? Ibyaha. Haleluya. Kubera ubikurana ibyaha. Ndababwire bene data, umwanzi w'Imana ni icyaha, ibyo murabizi. Iyo ukoze ibikorwa cyangwa imirimo ukiranutse urandikirwa, kandi ibyo bikorwa ukoze biba nk'umubavu, mbese uhumura neza, uhumurira Imana neza, kubera ko ubikoze atabyaha ugize iki ufite. Ngo nugire ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Bishatse kutubwira ko hari ibintu byapfuye, ariko wowe ukaba uri kurabwirwa ngo nube maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Bishatse kutubwira ko hari ibindi bigiye gupfa mutaba maso. Kuba maso no kugira iki? No kwihana. Urashobora kuba warabuze ibintu byinshi, cyangwa se muri wewe hari ibintu watakaje kubera ibyaha. Rero hari n'ibindi ugiye gutakaza kubera ibyaha. Nimuhindukirire Kristo, nimwihane, muve mu byaha bitandukanye. Bene data, wa mukobwa we va mu kwikinisha. Uri kurikinisha ubusugi ngubwo warabutwaye wewe nyine warabutwaye. Ntabwo uri sugi, uri karakubona mbese wambaye neza agira ngo uri inkumi, naho ubukumi warabukuyeho, warabwikuyeho. Muhindukire Kristo. Mwabasore mw'abantu ariko arababona mu mihanda miko muragenda, bagira ngo mbese ngo murabasore neza, bagira ngo murabasore naho mwarimaze. Bamumurikinisha, mbese iyo bwije ukabona bose bagiye mu byumba byabo bakabagiye kuryama, wewe akazi ukora urikinisha. Ngo nugire ube maso ukomeza ibisigaye bigiye gupfa. Nugire ube maso ukomeza ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe yabonye bisozerewe imbere y'Imana. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Mwabacuraguzi mwe, nkaba ndikunda semera mbwira abacuraguzi, nimwihane. Mwabarozi mwe mwuzuye mu rushengero, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Ubu ngubu abarozi buzuye mu rushengero, urushengo mbese niho rwibereye Sodomu na Gomora, kuko ibyaha bitandukanye byibereye mu rushengero. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Haleluya. Nimwihane bene data, nimwihane. Nimugende musome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice 22:12. Aho hantu ndakunda kwasoma, ndahakunda kubera ko atubwira ko Kristo aje. Ndahakunda kuhareba, ndahakunda kuko aho ngaho iyo ndahibutse mbese hanyibutsa ko Kristo agiye kuza. Ndakubwire mwene data, niba uri umukristo warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nubandanye
nubandanye ugira iki ushishikare kunywa mu nzira ifunganye kuko igihe kiraje. Yesu Kristo araje. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data nshuti z'umusaraba, benshi ntago mushaka kwihana, benshi muri ko murashaka amatungo, benshi muri ko murashaka ibuzi bwiza, benshi muri ko murashaka ababwira ko mugiye kuronka abagabo, ababwira ko mugiye kuronka amazu meza, amafaranga, abariko barabahanurira muri future yanyu, imbere yanyu ukuntu hameze ko ari heza, ariko ntakubwire ko ukwiye kuva mu byaha. Buriya ndakubwire, uzaguhanira ati wa munyabyaha we nuve mu byaha nturimbuke, uwaza waguhanuriye kabisa, kuko azaba ari karakubwira, mbese abaza ari karaguhanura ngo uve mu byaha. Kandi niyo nyigisho nzima. Inyigisho nzima niri kirabwira umuntu ave mu byaha, kuko atavuye mu byaha ararimbuka. Bene data, muri ko murafinata, ikuzimu ntago ari heza. Buriya uri kuradamara mu byaha, nuko utazi hari ukuntu hameze cyangwa se hariya ukuntu haza. Iyaba wajanwa ngo uje kuherekwa n'umunota umwe gusa, wava uvuga ati nukuri Mana mbabarira, sinzongera, ubu ngiye gukiranukira Imana. Ndakubwiza ukuri, nimutinye kurimbuka, nimutinye ibyaha ibyo muri ko murakora, nimwihane bene data, nimwihane. Umaze igihe kingana gute mu rushengero? Umaze igihe kingana gute uri umuririmbyi? Umaze igihe kingana gute uvuga ubutumwa ariko ukiri umunyabyaha? Erega kuvuga ubutumwa siko gukiranuka. Ndakubwira ni ingabiro Imana iba yaragushizemo, ariko wewe urafata ingabiro ukayikoresha udakiranuka Imana. Ndakubwire ibikorwa byawe ntabwo bigaragara imbere y'Imana. Shaka kuvuga ubutumwa abantu bihane, wewe ubwawe ibikorwa byawe ntabwo bigaragara imbere y'Imana. Nimuhindukire, nimuhindukire bene data. Nukuri Yesu Kristo araje. Ntabwo yigeze avuga isaha cyangwa umunsi, azaza nk'umujura. Nimuhindukire, kuko igihe nigi cyo kuhindukira. Igihe kiraje ku buryo utazumva umuntu akubwira ijambo ryo kwihana. Igihe kiraje uzashaka umuntu akubwira ijambo ry'Imana ryo kwihana umubure, kubera ko byahagaze. Dore igihe kiraje cyaka nk'itanure, abibone n'inkozi z'ibibi uzabatongora. Yewe mukobwa wiyambika ubusa, niba wambaye ikanzu ndende cyangwa ijipo ndende ucushe igipaso ikagera mu kibuno, nukuri nutiga kwambara neza, umuriro urakurindiriye. Rega umuriro ntabwo uzareba ayo matako yawe ukuntu hasa ngo arunguriye. Nukumbure wihane, nukumbure wambare wikwize. Yewe mu mama we ugenda kudodesha kariba, ukadodesha akariba mbese kazamura amabere akaja hejuru, uri kurerekana amabere ko ufite amabere meza. Uri kurerekana ayo mabere ubereka abagabo, abari mu muhanda, abasore bakiri batoya, n'abasaza n'abagabo batarasaza, uri kurabereka ko ufite amabere meza. Ndababwire, abo bose uri kurereka ayo mabere yawe, uri kurasambana nabo, kubera ko bamaze kubona amabere yawe, bace batangira kukwiyumvira muri bo. Reka ndabwire, ayo mabere yawe ari katuma abagabo n'abasore biyumva nabi mu mubiri wabo. Nimugire iki? Nimuhindukire. Rero nibakubwira ko umusambanyi, mbese ngewe nasambaniye hehe? Kuriya kwambara ubusa wasambanye n'abahita bose. Nimuhindukire. Wa mukobwa we, iyo ubonye ufite akaguru ukagashira hanze tako ngiryo, uriya mugabo akubise ijisho kw'iryo tako ryawe, uriya musore akubise ijisho kw'iryo tako ryawe, acatangira kujugumira, acatangira kugushaka, acatangira gusambana na mu byumve uko biba byamaze kumuhindura muri we. Ndakubwire mwene data, nukuri nimuhindukire. Nibakwita ko umusambanyi ati ngiye sindashaka, nta n'umugabo n'umwe ndabonana nawe. Ibyo uri kuragira nibiki? Uri kurabonana n'abagabo ukoresheje kwambara ubusa. Eze ushaka tuvuga ko wibagiye kwambara? Ubikora ubibona ngo ni iterambere.
barakuza mw'amagambo ngo yambaye ubusa ngo uzaja mu ijuru. Ndakubwije ukuri, umuntu arimwe ariyambika ubusa. Uw'isi ataramenya Imana yambara ubusa, n'uwamenya Imana yambara ubusa. Ibyo nabyo ni biki? Uw'isi ataramenya Imana yihindure, yisige mukorogo, yisukisha, yisige ibintu ku minwa, yambara ibintu byose. Nawe koko wamenye Imana, ibyo byose ari byo ukora. Ese itandukaniro ryawe nawe ni rihe? Nimuhindukire. Uwiteka Imana ashaka ko muhindukira. Nimuhindukire bene data, muve mu byaha, muve mu byaha. Haleluya. We uragiye mbese amabe ari hejuru, ugiye mu rushengero. Uzi ko mu rushengero hibereye y'abakristo. Ugenda usanga abantu z'abavuga butumwa batarakomera, ubatwara. Ubatwaza iki? Ayo mabere yawe wanikiye. Abaririmbyi b'abasore n'abantuzi n'abagabo n'abasaza nabo nyine bareba ayo mabere, bagaca batangira kujugumira mu rushengero bazi ko baje kureba Kristo, ariko bagahura n'igitsitaza citwa amabere y'umugore. Citwa amabere y'umugore, bagataha batahanye ikintu citwa amabere y'umugore, bakagenda bakibona mu maso yabo, no mu nzozi bakakirota, bakarota basambana nyine ayo mabere. Ese mwahindukiye? Ni kubera iki muguma mwizingiye mu byaha? Nawe ukavuga ngo umuvyeyi yambara ubusa. Umuvyeyi atamyaka akuze, umuvyeyi atamyaka akuze kabisa, agenda yambitse ubusa ngo ari mwaraja mu ijuru. Reka ndababwire bene data, nimwihane. Nimutihana muzarimbuka. Uko nukuri ndababwije, nimutihana muzarimbuka. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, ubyitondere wihane. Kuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Subiremwo, niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise. Murabyumva? Kandi wumvise, ubyitondere wihane. Niwibuke ingene wakiriye kandi wumvise. Uguma wumva ijambo ry'Imana. Rirakubwira ko kwicana ari icyaha. Rirakubwira ko kubeshya ari icyaha. Rirakubwira ko mbese kwiba ubujura ari icyaha. Rirakubwira ko kuja mu bapfumu gupfumura uburozi ari icyaha. Ariko wewe uraryumviriza, nturyitondera. Uraryumviriza, nturyitondera. Reka ndababwire bene data, ibyo ngibyo byose muri ko murumva, ayo magambo yo kwihana muguma mwumva, mukayareka kabisa, mugashira hariya hirya. Ndabwije ukuri, ayo ngaya azabaciye urubanza. Yewe ntago muzavuga ngo ntimwumvishije, dore bihazaza bazabereka ati uriya ntiyari kakubwira wewe. Ereka ndiko nakubwira wewe, uri kuranyumviriza. Ni wowe ndiko nabwira, va mu busambanyi wewe wa musore we, va mu busambanyi wewe wa mukobwa we, va mu busambanyi. Ni wowe ndiko nabwira, uri kurandeba, wewe uri kuranyumviriza. Ugisambana ufite umugabo, ufite umugabo wubatse, ukaja kabisa hanze ukaja gusambana n'abandi. Wewe ufite umugore ukava mu rugo ukaja kuryamana n'abandi, ukaja kwita basheri abo hanze, umusambanyi. Ni wowe ndiko nabwira wa mukobwa we, wewe urara wikinisha, reba ukuntu wiyononye, ubusugi bwe warabukuyeho neza. Wawe wikuyeho ubusugi neza, ubwo ngubwo buri kwasa Imana iguha umugabo uri umusambanyi. Banza wihane wa musore we. Nuko bakubona utembera mu muhanda warirangije, niwe ndiko ndabwira, nta wundi ndiko ndabwira. Wa musambanyi uri kuranyumviriza, ni wihane, ukumbura uhindukire. Nutahindukira uragowe. Kumbura uhindukire. Wa mujura uri kuranyumviriza, ni wihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yohana yasemera mu bugaragwa abwira abantu ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Reka ndabwire, nimugende musome muri Matayo. Mugende musome muri Matayo murahabona.
Yohana yabwira abantu ngo nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Nanjye ndikunda semerera mu bugaragwa, ndikunda abwira wewe umaze igihe mu rushengero ucikinisha, rero wewe uri kurambona kandi kuranyumviza, ndikunda abwira wa mukozi w'Imana uvuga ko uri umukozi w'Imana ariko amabere y'abagore wayareba ugaca utangira amarari, ugaca utangira gusambana nayo mu byiyumviro. Ndakubwire iryo zina ntabwo igera rizakujana mu ijuru. Ugukiranukira Imana ugakora iby'Imana ikeneye nibyo bizakujana mu ijuru. Nimuhindukire, wewe uri murambona, wewe uri kurande, uri kuranyumviriza, nuhindukire kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Uwiteka Imana ashaka ko muhindukira. Reba urushengero muyoboye ukuntu rumeze, abantu baza bafite imizimu 5 bagataha n'imizimu 10 kubera iki? Ibyo babona mu rushengero. Abakozi b'Imana biyambika ubusa, akamini ngako, amaherena 3 kuzuru, ngo muri abakozi b'Imana nimuhindukire mukagenda kubwira abantu ngo Imana ireba mu mutima gusa. Ndababwije ukuri, Imana ireba no ku mubiri kuko niyo yawuremye. Nimuhindukire kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Wa muririmbyi ufite ifuhe uri kwerimbana na bagenzi bawe ugashaka kwagira nabi kubera ijwi ryawe, reka ndababwire ibyo byose muri ko murakora. Reka ndababwire Yesu Kristo araje guhemba no guhana, kandi ngo aje vuba azanye ingero. Ndakubwije ukuri icyo wakoreye n'icyo uzakwimbura. Reka ndakubwire wakoreye ibyaha uzakwimbura ibyaha, wakoze ukugororoka uzakwimbura ukugororoka, kuko ingero yose ibihembo byose uzahembwa ibikwiranye n'ibyo wakoze. Ntago uzahemberwa kugororoka utari umugororotsi cyangwa se umukiranutsi. Nimuhindukire, ibi byose birafite aho bizashirira. Ibyo byose ukurakora n'ukuri muradamaraye, hari aho bizahurira hamwe bakabigushira ku mutwe, kandi ntugire ico wireguza. Wewe nturonke ico wireguza kuko kiragiye nta kwiregura ko nta mbabazi zaba ziriho, ntazo. Muri ko murabyumva, ntazo pe. ngo ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere, wihane. Wewe wambara ubusihane, ijambo riragarutse ati wihane kuko nta munyabyaha azigira aja mu ijuru. Nta munyabyaha azigira aja mu ijuru. Ni wihane. Nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma, ntuzomenya igihe nzokubira. Uri kurabyumva? Nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma. Nuko rero nutaba maso azaza nk'umujura. Ntabwo uzamenya igihe azazira, ntabwo uzamenya. Yewe urazi umujura agiye ahantu ntabwo ubuzi ko umujura aza, wumva kubomoreho inzu gusa, wumva bagushitseho atizana amafaranga. Uko rero umujura aza we utabyiteguriye, niko na Kristo azaza nk'umujura. Niba wewe usinziriye azaza nyine urumva nuko nguko. Niba wewe uri mu kazi nuko nguko. Niba uzaba uri mu kabyiniro ndumva nuko nguko azaza uko nguko nyine. Kandi abantu bazaba ari ko barinezeza byara barongora, bamwe bazaba bari mu bukwe, abandi bazaba ari gukora ibindi byabo, n'abandi bazaba bariko baragurukira mu dutaro, abandi bazaba ariko bararaguza kuraguza amapfumu, abandi bazaba ariko barasambana mu mahoteli. Ariko ndakubwire mwene data, nutaba maso aje nk'umujura. Aje nk'umujura. Urazi ko abantu barasinda bagafata inzoga bakazijana hariya, cyangwa se bagiye kunywa bagafata isoda bagayifanta bagashiramwo n'inzoga kugira ngo bagire iki, bafuka amaso abantu bariko barabareba bagire ngo bari kuranywa agafanta na bari kuranywa iki bari kuranywa inzoga. Ndababwiza ukuri bene data, muri ko murahisha abana abantu, ariko Imana nta na hamwe uzagira iki uzayihisha. Irikira kureba mwene data, Imana irimwira kureba. Nuko rero nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje.
nimwihane kuko Imana ishaka, kuko Imana ishaka ko mwihana. Wewe uri muranyumviriza ukigendera mu byaha ni wihane. Wewe uri muranyumviriza ucikinisha ucambara ubusa ugikora ibyaha bitandukanye ni wihane. We wa musore wa mugabo we, ndeka nabwira wa musore we, urikinishije ryose intanga zawe hasi, ukikinisha ugira kabi intanga zawe hasi, ukikinisha ugira gatatu intanga zawe hasi, waramenye gusesa intanga zawe hasi ukavangura umusore wa hehe, umusore wa hehe, wahehe mwabagabo mumwe muri ko murafata intanga zanyu mugasesa hasi mukarongora abagore banyu mukanwa mukabarongora mu bibuno. Ndababwiye Uwiteka azabakubita ubuhiri, ubuhiri bw'Imana muzaburya. Ibyo byaha biruta ibya Sodomu na Gomora. Ndababwira ni mwihane, abagore muri ko muramira intanga z'abagabo banyu. Reka ndababwire, ndababwije ukuri nimutihana murarimbutse. Yewe ikizagukuraho nta gukizi, ikizagukuraho nta gukizi, ikizagukuraho nta gukizi. Ni muhindukire muritwaza ngo nuko ari umugabo wanjye. Niba ari umugabo wese ni kubera iki utega kanwa akakurongora mu kanwa maze ugacumira intanga z'umugabo wawe? Reka ndakubwire mwene data, nubwo n'ubwicanyi ntimuze muvuge ngo uriya nganiga umuntu ni we mwicanyi gusa. N'abashira intanga zabo muri kondomu muri prudence bose, abakoresha ama prudence abo bose nabicanyi. Nimugire iki? Nimuhindukire muri ko murakora ibintu biteye ishisha imbere y'Imana. Uwiteka Imana ashaka ko muhindukira. Yesu Kristo nabaha umugisha. Reka ronda babwire, ndazi neza ko zino nyigisho zanjye nimuzemera nimuzikunda, ariko nzakubwira uzanyangira ico wewe uri murasambana, va mu byaha wihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana ishaka ko wihana, Imana ishaka kuva mu byaha. Nibyirikira shaka naho kuvuga se kugufita utwinyo twiza, utwo twinyo twiza ntago tuzagufasha kuri wa munsi. Kandi ikindi, utwo twinyo twiza geza upfa buri muntu azakwita kuri umupfu, intumbi. Ibyo ntubizi? Buri muntu azakwita kuri intumbi, wabaye intumbi. Kandi iyo umuntu apfuye arutwa n'iki? N'isazi kiri nzima. Rero genda gake wihane, shaka ubwami bwo mu ijuru bigishoboka, shaka Imana bigishoboka kwibonwa. Nimushaka Imana muhindukire mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana rimwe irashaka ko mwihana, nico kintu rimwe yashaka. Bene data, Yesu Kristo nabaha umugisha, Yesu Kristo nabaha umugisha, abagire neza. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, ndagushima kuri gikomangoma, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwinginze Uwiteka rije mu mitima y'abantu, rije no mu matwi hose, mu izina ryawe Yesu Kristo. Ugende ubakuremo ibiti, ugende ubakuremo ubutumva, bagende Mwami Yesu Kristo bumva ijambo ryawe barishire mu byiyumviro no mu matwi yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Baryumvize kandi bakore. Haleluya. Ewe Yesu Kristo, ndateye imbuto n'umeza ni wewe, n'uvomera ni wewe. Ndakwinginze Uwiteka ugende ubagire neza. Sabye nizeye ko bikoze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena and amena. Urakoze Yesu Kristo. Amena. Uwiteka Imana nabaha umugisha kandi abahe gukiranuka, abahe kwihana, abahe kuva mu byaha nibisa n'ibyaha, kuko iyi si ntago ari iwacu, turabagenzi. Rero mwene data, wiyumvira aho uzagenda uko hameze. Ewe nushake ubwo ubwami bwo mu ijuru bigishoboka ko bubonwa. Yesu Kristo nabaha